Pijanac ide glavnom ulicom, zaustavi se i počne pišati. Policajac ga spazi i uzvikne: "Sram vas bilo? Kazna 50 kuna." Pijanac traži po svim džepovima i konačno pronađe 100 kuna. Sada policajac traži 50 kuna za vratiti, ali ih ne može naći. Na to će pijanac: "Pišaj i ti, ja častim." Dva prijatelja piju u birtiji. "Zašto žmiriš dok piješ?" "Reko mi doktor da piće ne smijem ni pogledati." Sjeda dva pijanca u parku, puno su popili, pa jedan kaže drugome: "Stavit ću ovu flašu rakije iza leđa. Ako ne pogodiš u kojoj je ruci, prestat ćeš piti do kraja života, a ako pogodiš, piti ćemo i dalje." "Ajde sad pogađaj." Ovaj odgovara: "U lijevoj," a ovaj njemu: "Prijatelju, daj malo bolje razmisli." Svađaju se muž i žena. "Ti budalo jedna pijana, sve pare trošiš na piće," vikne žena. "Što hoćeš, ti kupuješ maskaru od 50 eura. Ali ja je kupujem da ti budem lijepa. Pa i ja pijem da mi budeš lijepa." Policajac zaustavlja pijanog vozača. "Gospodine, vi ste prešli na crveno?" "Jesam, od bijelog me ubi kiselina." Razgovaraju tri pijanca za stolom. Kaže prvi: "Ja, ljudi, pijem od tuge." Drugi: "Ja pijem od sreće." Pa će treći: "A ja pijem od ranog jutra." Muž dolazi pijan i viče s vrata: "Ljubavi, doneo sam ti poklon." "Koji poklon?" "Mene treznog, ali negde sam ga izgubio putem." Koja je razlika između muškarca i svinje? Svinja se ne pretvara u muškarca kad popije. Jeste li sigurni da želite ove fotografije za vozačku dozvolu? Izgledate pijano na njima. Da, želim takve, jer ću upravo tako izgledati kad me zaustavi policija. Zaustavi policajac jednog starijeg pijanca, pa ga upita: "Jesi li pijan?" On odgovori više nego odlučno: "Ne, nisam nikako." Policajac zatim: "Jesi li trijezan?" A on uporno: "Ne, nisam niti trijezan." "Pa što si onda?" radoznalo upita policajac. "Taman." Muž oblači kaput, izlazi iz kuće, a za njim žena viče: "Ranije si mi govorio da sam sunce tvoga života, a sad sjediš u kavani i to po čitav dan." "Čovjek žedni od sunca," mirno joj odgovori muž. Pravi Mile rakiju, priđe mu susjed, pogleda kako ide i pita: "Jel jaka? Jel dobro baca?" "Dobra je, dobra. Tatu smo našli preko plota, a dida još tražimo." Muškarac je otišao na preventivni zdravstveni pregled. "Ispružite ruke," kaže mu doktor, i muškarac to učini. "Ruke vam se jako tresu," primijeti doktor i upita: "Možda pijete?" "Što imate?" oduševljeno odgovori pacijent. Prometni policajac zaustavlja pijanog vozača koji vozi u pogrešnom smjeru u jednosmjernoj ulici. "Gdje si to krenuo?" zagrmi policajac na pijanca. "Nemam pojma, a i onako sam zakasnio, vidiš da se svi već vraćaju." Dolazi čovjek u kafić i naručuje 3 piva. Pita ga konobar: "Što će ti 3 piva ako si ti jedan?" "Pa ja imam još 2 brata, a mi smo se dogovorili da kad budem u nekom kafiću, da popijem pivo i za njih." I to je trajalo nekoliko mjeseci. Jednog dana ulazi čovjek i naručuje 2 piva, a konobar ga pita:
Što ne tri? Odlučio sam da od danas više ne pijem. Na zabavi jedan muškarac poprilično duboko zaviri u čašu, pa mu priđe djevojka i kaže: ako ovako nastavite, uskoro ćete završiti u mom krevetu. Muškarac odgovori: s vama? Sjajno? Sumnjam. Naime, ja sam medicinska sestra na odjelu za trovanje alkoholom. Policajac zaustavlja pijanca i pita ga: kuda ste krenuli u ovo doba noći? Na predavanje, odgovara pijanac. Ma daj, pa tko sada drži predavanje? Moja žena. Alkoholičar pita Pericu gdje je druga strana ulice. Preko puta, odgovori Perica. Zanimljivo, tamo su mi rekli da je ovdje. Halo, dobar dan. Jesam li dobio savjetovalište za alkoholičare? Jeste, izvolite. Zanima me, ide li led u vinjak? Mujo i Haso otišli na nogometnu utakmicu. Dogovore se da kad god netko zabije gol, obojica će popiti gutljaj piva. Utakmica završi 0:0, a Mujo će Hasi: Haso, idemo mi na košarkašku utakmicu. Sjedi čovjek u kavani i pije piće za pićem. Kad se onako baš dobro napio, uzima kaput i kreće prema vratima. Ali gospodine, zaboravili ste platiti. Znam, ja pijem da zaboravim. Dvojica pripitih muškaraca razgovaraju za šankom kvartovskog kafića. Kako reagira tvoja žena kad joj pijan dođeš kući? Pita jedan. Nisam oženjen. Pa zašto onda piješ? Ode pijanac doktoru na pregled i uđe u ordinaciju. Ne mogu te pregledati zbog velike količine alkohola u organizmu, kaže doktor. Na to će pijanac: dobro, doktore, doći ću kad se otrijeznite. Kaže pijanac: kad popijem, sve mi je jasno. Pa što piješ opet? Da proverim da li sam bio u pravu. Sedam sati ujutro. Muž dolazi doma i nalazi uznemirenu suprugu u hodniku. Ona: nešto si okasnio, Superman? Mogu ti objasniti. Draga, žao mi je, ali bio sam s klijentima. I onda si cijelu noć do 7 sati diskutirao, jel da, Superman? Ma, pusti me da izgovorim. Uspio sam dobiti novog klijenta za tvrtku. Odveo sam ga na finu večeru. I to do 7 sati ujutro? Superman, pa koliko me glupom smatraš? Ma priznajem, išli smo poslije u noćni bar nešto popiti. Tamo smo bili do 3. Da, Superman, do 3. A što je bilo do 7? No, Superman? Pa, otišli smo u plesni klub, no ja sam samo gledao. Bilo je dosadno. Sve okej, Superman. Samo si gledao i čekao. Što još trebam vjerovati? Ma, pusti me da izgovorim i slušaj. Ma, zašto me stalno zoveš Superman? Samo Superman nosi gaće preko hlača. Pričaju 2 flaše piva. Kad će jedna? Ajmo večeras kod mene, imam praznu gajbu. Hrabrost je kada dođeš kući usred noći mrtav pijan, žena te čeka s metlom u ruci, a ti je upitaš: čistiš ili se spremaš negdje da odletiš? Kaže dijete majci: Mama, tata je opet pijan.
A otkud znaš? Pa eno ga opet brije ogledalo. Zaustavi saobraćajac čovjeka koji se vraćao sa dočeka Nove godine i pita ga: jeste li pili, gospodine? Ma nisam. Izvolite da duvate u balon. Duva on, a policajac mu pokaže na aparat: pogledajte koliko imate. Ovaj pogleda pa će: au, zar je već 3:30? Smeh je najbolja terapija, a ovdje je recept besplatan. Klikni, pretplati se i uzimaj svoju dozu kad god poželiš. Dolazi muž pijan kući, tetura se i šapuće: ženo, spavaš li? Spavam. Dobro, da te ne probudim, idem tiho da legnem pod sto. Zaustavi Muju policija i kaže mu da izađite iz auta. A Mujo će njemu: ne mogu, pajdo, pijan sam, uđi ti unutra. Sreli se lopov i pijanac u parku i onako počne priča, kad će lopov: znaš, prijatelju, ja sam ti kleptoman. A šta ti je to? Pita pijanec. To znači da ja volim da kradem. Na to će pijanec: ma, prijatelju, i ja sam ti klaustrofobičar. A šta je to? To ti je strah od zatvorenog prostora. Na primjer, krenuo si u kafanu, ali te je strah da je zatvorena. Zove pijanac preko telefona policiju: brzo dođite, ukrali mi mjenjač i volan. Kako ti ukrali mjenjač i volan, a ostavili cijeli auto? E pa, tako ukrali mi. Dobro, dolazimo za 10 minuta. Nakon 3 do 4 minute ponovo zove pijanac policiju. Ne dolazite. Zašto da ne dolazimo? Ma, sjeo sam na zadnje sjedalo. Što je vrhunac opijanja? To da zagrliš tuš i govoriš mu da prestane plakati. Dva pijanca razgovaraju na šanku. Moja žena sa mnom nema velikih troškova. Meni je za čitav dan potrebna samo litra šljivovice, litra mlijeka i jedna mačka. A što će ti, mačka? Da popijem mlijeko. Idu dva policajca ulicom mrtvi pijani i vide taksistu i pitaju ga: koliko treba da odvezeš 3 osobe do Karlovca? Taksist odgovara: ali vas su 2. Policajac odgovara: pa zar ti ne ideš s nama? Pijan muž dolazi kući, otvara frižider i šapuće: ženo, gde je večera? Na šporetu. A gde je šporet? U kuhinji. A gde je kuhinja? U stanu, bre, idiote. A, dobro, već sam se uplašio da sam opet u tuđoj kući. Alkoholna pjesmica. Točno u ponoć, kad kazaljke se spoje, od alkohola neću osjećati noge svoje. Poslije burne momačke večeri mladoženja se budi u bolnici. Što mi se dogodilo? Pita zabrinutog prijatelja kraj svog bolničkog ležaja. Ma, pusti. Zapili smo se ko stoke, pa si ti negdje oko ponoći izašao na krov i kladio se u 100 eura da ćeš 3 puta obletjeti kuću. Pa što me nisi zaustavio da se ne polomim ovako? Ja uložio 50 eura da ćeš uspjeti. Mujo i Haso piju rakiju i pričaju o zdravlju. Haso kaže: Mujo, kažu da treba sve raditi u ravnoteži. Malo pojesti, malo popiti. Mujo klimne glavom: ja to i radim, za svaku čašu rakije popijem drugu da izbalansiram.
Dođe čovjek kući iz kafane i kaže ženi: danas nisam popio mnogo. Koliko? Toliko da me kafana jedva pustila da izađem, a ti me jedva pustila da uđem. Tri prijatelja sede i pričaju. Kad sam pijan, ja vidim duplo, kaže prvi. Ja vidim sve ružičasto, kaže drugi. Treći, a ja kad popijem, vidim sebe kako obećavam da nikad više neću popiti. Sjedi neki čovjek u kavani i pije. Došlo je i vrijeme zatvaranja, pa mu je i gazda lokala rekao da mora otići. On ustane i mrtav pijan padne licem na pod. Pomisli: otpuzat ću van na čisti zrak. Možda me to malo otrijezni, pa ću onda otići kući. Kada je izašao van, opet je ustao i ponovo pao licem na zemlju. Onda odluči otpuzati do kuće. Kada je stigao do kuće, ustao je pred vratima i ponovo tresnuo koliko je dugačak licem opod. Onda je otpuzao uz stepenice, dopuzao do kreveta, ponovo ustao i odmah pao u krevet i zaspao. Ujutro njegova žena se dere na njega. Opet si pio? Otkud znaš? Čudi se on. Zvali su iz kavane. Opet si ostavio tamo svoja invalidska kolica. Pita mali Ivica tatu. Tata, što je to pijanac? Sine, vidiš li one 2 gredice na ogradi? Eto, pijancu se čini da su tamo 4 gredice. Ali tata, ja vidim samo 1 gredicu. Muž se ujutro probudi mamuran. Kad otvori oči, najprije na noćnom ormariću ugleda čašu vode i pokraj 2 aspirina. Kuća je sva pospremljena i na stolu u kuhinji nađe listić. Dragi, otišla sam u kupovinu. Doručak je u pećnici, jutarnji časopis na stolu. Na to dođe sin i muž ga upita što se dogodilo. A došao si oko 3 sata ujutro pijan ko zemlja. Razbio si maminu najmiliju vazu, povratio po hodniku i zaletio se u vrata. Zato imaš modricu. Aha, reče muž, ali zašto je mama tako dobra? Sin pojasni: kad te mama odvukla u spavaću sobu i pokušala ti svući hlače, ti si rekao: gospođo, pustite me na miru, ja sam oženjen. Dva pijanca razgovaraju u kafiću i jedan kaže drugome: prijatelju, u mojoj čaši više nema vina. Ti imaš još cijelu bocu. Možeš li mi malo uliti u čašu? Ne mogu, zato jer je polovica vina od mog oca. Pa jednostavno, daj mi svoj dio. Dao bih ti, ali gornji dio vina je tatin, a donji je moj. Ali ovaj je i dalje bio uporan, izvadio je slamku iz džepa i rekao: evo, sada ću piti tvoj dio. Ah, ne da tata preko svog... Gle, duplu vodku poslije kiše. Puna je kapi, pa se njišem. Vodka po vodka, k tom još dupla. I ja sam drvena poput trupla, kada se probudim ispod stola. Vodka još uvijek mnome kola. Kroz glavu mi tada prođe prvo: jesam li čovjek ili drvo? Kasno u noć, pijanac Ante se vraća kući i zaustavlja ga policajac. Gospodine, znate li vi gdje živite? Ante ga pogleda i kaže: naravno da znam, ali neću vam reći da mi opet ne dođete na tulum. Policajac uzdahne: dobro, pokažite osobnu iskaznicu. Ante vadi iz džepa račun iz birtije i ponosno ga pruži. Evo dokaza da sam živ i zdrav. Kad napokon dođe kući, žena ga dočeka s metlom u ruci. Ante se nasmije i kaže: ljubavi, ne moraš čistiti, ja sam već sve pomeo. Svoj obraz, novčanik i dostojanstvo.
3 prijatelja sede u kafani i razgovaraju o braku. Kaže prvi: moja žena kad se naljuti, ćuti po 3 dana. Drugi: moja po 5. Treći se nasmeje i kaže: moja kad se naljuti samo kaže radi šta hoćeš. A svi znamo da je to najstrašnija rečenica na svetu. Natjecali se Amerikanac, Rus i Mujo tko ima jače piće. Američan popije 2 litra viskija, stave pred njega stolicu. Koliko vidiš stolica? 2? Nije loše. Rus popije 2 litra vodke, stave pred njega stolicu. Koliko vidiš stolica? 3. Dobro. Mujo popije litru kukuruzare, stave pred njega stolicu. Koliko vidiš stolica? U kojem redu? Jedne zimske noći pijanac Marko se vraćao kući nakon dugog druženja u lokalnoj birtiji. Snijeg pada, mrak, a on te tura po ulici i razgovara sam sa sobom. Ma nije to alkohol, to je stres, to je politika. Mrmlja i pokušava pogoditi ključanicu. Nakon 5 minuta borbe odluči da vrata sigurno nisu njegova. Ode do susjedne kuće, pokuca i vikne: ženo, otvori, smrznuću se. Vrata se otvore, a s druge strane stoji ogorčena starica. Gospodine, ovo nije vaša kuća. Marko je pogleda, nagnu glavu i kaže: aha, znači ste prodali kuću bez da meni kažete. Krene dalje, padne u snijeg i legne gledajući nebo. Kako je lijepo, kao da se zemlja okreće. U tom trenutku dolazi policajac i pita: što radite ovdje, čovječe? Marko odgovori: vježbam rotaciju zemlje, da ne zardim kad me žena sutra vidi. Policajac ga podigne i pita gdje stanuje. Marko pokaže prstom prema mjesecu i kaže: tamo gore, desno od satelita, ali vi me ionako nećete naći trijeznog ni sutra. I tako ga odvedu kući, po zvuku hrkanja. Liječnik tijekom pregleda kaže Janezu: čini mi se da imate ozbiljnih problema s alkoholom. Janez mu odgovori: ja ih sigurno nemam, ima ih moja žena. Liječnik: kako to da ih ima vaša žena kad je očito da vi pijete? Janez: ona je ta koja uvijek poludi kad dođem pijan kući, mene to ne smeta. Perica uđe u kafanu i naruči viski. Konobar mu kaže da mu ne može dati viski, jer nije dovoljno star. Perica brizne u plać, pa ga konobar pita zašto plače. Perica odgovori: mama i tata su mi rekli da ako budem pio alkohol, dobit ću mačka. Zovem te samo da ti kažem da si ti najbolje što mi se u životu dogodilo i da te jako volim. Ali gospodine, dobili ste pivovaru? Da, znam. Svaki put kad idem kupiti rum, uzmem i brašno da izgleda kao da pečem. Hoće li netko od mene 25 kg brašna? Dođe pijanac kući i kaže ženi: bio sam u zlatnom baru. Imaju zlatne stolice, zlatne podove, a čak i zlatne školjke na WC-u. Žena: sutra ću to provjeriti. Sljedeći dan žena zove: halo, je li to zlatni bar? Da, jest. Imate li zlatne podove? Da, imamo. A zlatne školjke na WC-u? Gazda, izgleda da polako otkrivamo tko ti je jučer pišao u saksofon. Ako si došao do ovde, jasno je da voliš smeh, pa što da ne, pretplati se i nastavi da uživaš.